May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Mga igsoon, diri sa Ebanghelyo karong Domingguha, naay nangutana kang Hesus. Gamay ra ba ang maluwas, Ginoo? Ang katingalahan, wala gitubag ni Lord og yes or no. Ang iyaha hinuong tubag, paningkamot nga makasulod ka sa huot nga puwertahan. Nganong kana iyang tubag? Kay gipahinumduman kita ni Lord karon nga ayaw problemaha kung kinsay malangit kay ako ng trabaho. Ang imo dapat hunahunaon og paningkamutan kung unsaon nga malangit ka. Bitaw tuod no? Mga igsuon, unsaon tuod nga malangit ta? Ang tubag naarapod sa Ebanghelyo. Sige atong tiwason. Mihatag si Lord og istorya sa usa ka tawo nga nanirado na. Nanuktok ang mga tawo, "Sir, pasudlami." Unsay tubag sa tawo? "Wala ko kaila ninyo." Take note sa tubag sa mga tao, "Sir, mikaon ug miinom mi kuyog nimo, dayon nisangyaw ka sir, naminaw mi nimo." "Wala ko kaila ninyo, pahawa mo." Mga igsuon, gipahinumduman kita ni Lord karon nga dili di ay paigo nga musimba ta pirmi, mangalawat ta pirmi, ug maminaw ta sa pulong pirmi. Kay dapat di ay ubanan sa paghimo gyud og aksyon, good action. Ang challenging lang kay kining good action lisod buhaton, mura tagapasan og krus sama pananglit. Pasaylua imong kontra. Lisod no? Maunay pasabot ni Kristo, narrow door, huot nga pirtahan. Pero tanawa gani, analyze. Sige kag simba, pero naakay kontra nga gidumtan. Di ba dili compatible? Mga igsuon, makasasala man gyud tang tanan. Walay exempted na to ana. Pero lahi ra gyud kung sa imong pagka makasasala, naning kamot ka, nga dili na gyud unta mausab, kaysa anang kabalo na ka nga sayop, imog yung ganahan nga balik-balikon ang sayop. Mga igsuon, seryosohon tani. Magampo ta, yes. Tabangi mi Lord sa among pagpaningkamot nga makasulod anang huot nga puwertahan padulong sa langit. Pero uban ni gyud og good action bahalag lisod. Seryosohon tani. Okay? God bless you.